gaya inde parti na Dakar yaga gouverneur Salih Sambou ten def Fatick ye i ngarna bo Fatick te accueillir in no drapeau chef de l'état te qica a monter a i mbad de qicana in o drapeau la ba pare te remercier a in a fi'ana in ordre de mission i mbadanga na bag fa jege lakas auto la fat bag fe xote nu ndet a ñaanana in encourager a in inin elwa marine fe saq ina in ndena saq ina Fatick i ñoxor Dioufine arbitre ndem si Yàlla ndeysaan entourage faaga ɓisu in a ndef wiin faax ya i ngarina bo meeke samedi jopritu samedi drapeau la fagu roog a feed dimanche i ngatid a soɓ njomondorong a faka i ngaridna bo mbudin délégation ne fudna in bo i mbi cérémonie in bo pare i mbatin ke i mbatin na xaalis fe coox waaga ɓiidna in maye deɓiin Babou Ngom in fu lik fe jeg ka i coona den de ngaad o riifa i ɓogo bo ngool njang coupe kene in ndet njom na andorong mbiik ma animation aga taw bon leyonge hélas ref kiro o kiin i te ref tiga fel ina i mbadidna meeke a koom o Soumbaye onoxa de i wax dëgg yàlla tiga fel a to yaaga maye deɓ mo seero kosum yaaga Babou Ngom mo seero kosum i to waɗet ne Sumba fot ina a jeg ina dayo njom na yaaga mo se ngotel men après a sogu andid men na première sortie den o sum ina ɓiid u men maye deɓ Babou Ngom tiga reɗu de ko i naga rek i ku faafna rek a faax ndeysaan koy ne laytanuma ndiiki rek xator anda me mbadi avant mbaktanor ne ndax a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla waakino leyane xoof nda yoqina lay kan to lay première partie naga jega mais deuxième partie xana jeg ye andoona yee koy roog a fi'a keen xaye ke fina njom fop i nga na jamano fe tefna koy njom na jamano nu yanu mbaafu seeku gar mais o sum actuellement ne pir ken tota sum a jafe'na jamano faak de lay maak wa bo afan ndaw quoi nda ndiki nga atanga e a loog i mbaagu lay didetaan pour roog fe sarok men ndax ken aussi fi'atin jangat affaire ken bo xawarulo ken d'abord no kino kin xalatum rek ndax leg-leg aussi o lamtel ka ando wax deug yàlla xalatu faagu lay taga rek ndax kino kin ga'um i nga e o sum na jamano njomo sum fele jangel kaga inena agime men kon i mofu tanga bona jamano fi loog actuellement mu mbira feltuna troket jojahit ken ndax ref équation fo xalatut hélas ten defe cosaan ne ka i laaj ninom tacin to ka jeg u ten solo ga a njom neke leyonga me siriñ fop mena ngetu sereer ka leye pis ne naktela fambe ne naktela saka ɓor fambe o buganga o naxin pour o damin o janga saka ɓore me nan i basi refe soxonde fe ripas refe goñ refe ñof kino daaw de to ken ni ten mayatu meke parce que njom ne ndiiki entreprise o kiino kiino xama jalana o kiin nu reteeruna fike mene o garke fike naga a goro leke mona men ko yal ndoki jaune nek blouson jaune nen papum de legun mino nga njom naga buba xo a jega xa tima ndaxal na telan i mbaɗi kenu i mbaɗkin eto bara du qallang i tilaya ine mu fesa warna mu kina warna o ɓeera rokiid kam saate fe u foxyo saate fe bo mbir looxin o ɗet ne Sumba fodna i yoon kamo sum meke i mbettu ne Sumba fodna mu ɗata refna a warel o ɓeera rokiid kamo sum i ufoxaan ye i pare na bo ngari tela ine mbir nu ɓeerna ɗata gale jak toxin a garanga jeg kina o victoire i tigere a waag na re e ɓoro ɓor to kaga kate tekteluna in andano nangor ke ƴufa in ino pir maak ke namo a dawit namo coyit kano kiin koy kono a ɗinga xe ɗing toxu mu ferna kiino ɓeer i mu ferna kiin o ɓeer o ɓoro i mayatu men ni kontan lamit kene to tontu anen to jika baguma waten encore laya meke a jega may ko andona ye xaye mais 400 mètres mosuru ñaaƴ proscrit to Basirou nati tamale o bonente fika are karoga coɗuna jege xa te didan o itam no fes i nga galankor ke ni leg-leg o retna seek
i jafile nga cafadak te mbir fa dame ndam boy njeko o xan ndax ken aussi a foganu ko andone waje ngor ken na jamono fi to inga encore Bassirou Fapo anga presque mbapane afim may mais na jamono fi ndik wena mbiya upajel i ndetum Bassirou do nga na baskil kaga anda mafato kaga referam équation i tan defe moderniser fe rek i to njom oxu moƴonga o waago o moƴo avancer ten ref oxe na ɓiida pafak ka i ga'a Tamsir Sarr fa namoona ka i mbaajeegu njom ndet ñaar xa ɗeet ɗeetanaam ngaranga fañe laykinum dara to a garanga layaame kan daɗe te yoon fu ɗeet ne sirñoxe layaxama deme ngor te maade a reɗanga ye mi no jang to sax te leyame wala ye ken ga'um waago lay me xaƴa ka efante a na mi roog layta parce que jegate ka waagma me to rit njom jegatim kan trouver a yetino mene moofna fop njombo kon xa xeer mo trouver ata njom fo ke nu nga'eerna kon xan trouver ata njom kon lay ke roog a bugna rek o ga'a dayo fa mangayina jegna na Dakar njom door dayo fa yekina jeg na Dakar njom door dayo faga jegum njom simple meke rime ma osum fuke entourage fe i te dayo faga ten jegum na wallu social wiine a mbiyana xamo ten doole es a ci'a xamo ten te ref kom fa roog a ci'a xama no njom bo xaye ke roga ci xamano njom wa amor ten maka xane to lekkim o kiin ci am paas kon xan trouver ata njom katana me to xata njom jege kam mo fa neke boya o kiin xeta mi a sofere taxi kan xeta wa Dakar sax arrêté regret pas ça mais en kayité a xicati atiroire am hay fa ñig fa kon xan trouver ata njom katana me to xaten lakas c'est dans maga to wi nana ngilo ka xam pare keke to we keke la we andan mosimo xoox bo jeg a paam a ɗakati o xeeke andan ga e maafeer kan ley'ume a qooqatiya ka yaqa seek kaaf rek xooxeegum ndiiga fad'anga nqoox kaaf rak i saxad i ndet com ka pisena mi boob fu kaaf rek a ñaameegu i kaaf ke moom o garanga jeg kina fi'an ken xoox ma na a tiya moom mana di'anum o xeeke laygaxame jega a biñoora tiye sax e ɓisin na sekona Ablaye joko njal togo Vasily am i ngar lambitim ba laq ne no ke andoona yee ten ref o kiino itam no ke ta maafrena o jegum leg-leg piske leg-leg xa trapo xe leg-leg xaalis fe leg-leg naak ke roog a xefa ɓaat ndax no kiino ga'oona a jeg ka roog a moƴo las yoqa yoq na jamano faaga tembe no jego laaga itam wax dëgg yàlla xat moƴu ken ga andoona yee ten moƴo balancer in tegel parfois pis a reɗ'u wala naak ke ndeɗ'u ɗik ke fop ka roog a ci'aama den jeg am pis roog a barke andin sax lool ñoom naaga ne'ang na kii na Bouba a Soko a mene yer waago simna den par passage parce que trophée ne fa a faax quoi to a jirñaam a malaam lool bo xaye me maxey jirñooxan xeɗa xa teɓe saxe andoona yee den ndef en activité fa den tam maafrikel ga'a ma njala xan ne rabde lo ngool ke jegeeguma o riif o leŋ ten jalata 30 jours to ga leg njombagar u koy waroonge wona jangkan to o fañ ret kiro faafe xaye fada profiter ox i ndeɓanoong minière teɓanooga ke njom ndiiki oxu waaguna fontoran ka fañ fogof layirong o fañ xooxof de i parce que waaga jiriñoox ten bo jiriñit ino weeke trophée in ma to i njeg a organisation in a qoox in Tamsir Sarr oxa blouson sax kam watun u xaalis cooxin te ret bo bañuna jikik blouson i nurolo i ndokwan yoonang xel ka to yaaga trophée ne may teene ke to i njiriñira kam fe kam njom ne a neewa a maya i njiriñira kam fe to bo i ndenta njom ne xo i anda ye a fariƴ anga ngor ke mo ke meke de
Doudou xoy Tamsir xoy e Ablaye Dione xoy Bouba xoy ngor ke woy a fadi janga waag mo xoyit ke ngar yo bete moofe a ley ke leye retim mbamalam faaga pino xa andoona yee anda tim soxla um xan mo wana nandokum xaye moƴu mos xaye dara farƴe teen njom ne xo sogo o foncé a i ke waagena njak kam tok ke naga jega sax xaye Tamsir a ƴufiida a ɓang meen foofi te ƴuf im ƴuf mbin Tamsir ɓang ma foofi te ƴuf ino sogo ñoowa njom neke o leŋa den fe it ke ka yegin ma xaƴa ka kiina wa reerna yeeg nda ku kiina warna yeeg yegin deno naga ku kiina warna yegin na mi kaga ref ñoow ga'a o ñoow coloré ten def ngor oxe samana coloré o xaga ref gor o kiino sama e coloré refiro gor i ñoowatiranga faak a faafa xan ne andatiramo ngor waage ref ma to kan nan Abdou Aziz Dabakh a leya ten solo a leye xu sama na coloré o jig do ñis képp kuy sama coloré nga gudu fan parce que diina yo o ande kiino xeke o kiineso faak roga feed xan ne o jek o xaƴin kaga refe ngin